Ibe tingchua ilungta pen menen main di kev zikru kuna damai go Marasam News kede reinsa Zeme kone lega radele Sri Lanka kede ge Zemena changsi mene Sri Lanka kede gure zete pe President Gokta Baya Rajapaksa protesters President Patabam ngene tenso duloze protestera mene tuze chapsabam ligumze Sri Lanka kede gure zete pe President Gokta Baya Rajapaksa pataping yogene tenso ga gudeleze Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe ne Colombo gazetted ke rangchicha kaidele aize danaing dikeuze skui kamai ge Speaker Mahinda Yapa abe wardena ne press conference ke rangchicha kaize Sri Lanka kede gure zete pe President Gokta Baya Rajapaksa dikeuze krukuchum sumai dazai pataping yogene tenso ga gudeleze sale anui haim na ne plamchi gai ra ile Gokta Baya Rajapaksa pataping yogene tenso ga rabeze danaing dikeuze skui kamai ge Sri Lanka de di mene Pnira taze sokri prege pnilung tadi bezegene mina chang me Colombia nam dige wangdu gaize President Gokta Baya Rajapaksa tensia gutele Colombo gazetted ne Marasam po gaize Sri Lanka Prime Minister Ranil Wickremesinghe ne pataping yogene tenso gudeleze haim nata ga sendu perkai lubchang du protester menen saze Sri Lanka kede gure zede pe President Gokta Baya Rajapaksa nai Prime Minister Ranil Wickremesinghe panai ta zai panai ngegine tenso ga mak pata ne President ki zai Prime Minister bamki ge bamgu release protester menen sale zai Sri Lanka state media ramene saze Sri Lanka kede tingkum changket high school hadaite setke kahama kita gene kede lungzo ne tebe kede ket ngolu bachange naikum tingkum chang na jang ka kana kum gene worst economic crisis perileze sale NSCNIM ne central government du ksia bahang dam kaize central government ne tingkum chang na ja kriminge kum kapai ke ji kuchum ge 16-point framework agreement naga kede lungzo ne tebe kede ket changhim changra NSCNIM ne government of India ta ge ke kan chi je ke bam be luigumze pepe rangai se hasuin samge be tate sangte webe lutu ze tensiara lutu la leze enensen ayemne sale sai Indian sokrina ka chi be 16-point framework agreement relate pacham gaira Televla leze enensen ayemne sale anui haim nane chigaira ile government of India Indian sokrinai enensen ayemne naga ishulamge hedodam chube tingkum changket high squeeze snagne naga kade dege kekecha doze hedodam zabam de leze sale NSCN IM gu Ministry of Information and Publicity ne saze Indian sokrina enensen ayemne anui naga political issue dege lungzene de bek de ke changhim changra teleuze Indian sokrita ge hedodam zabam benamaya central government ne tingkum changna je kreming kum kapai ke je kuchum ge 16-point framework agreement signed to be lutu ze tensionara teleuze kachi be 16-point framework agreement teleuze bam ngode leise sale Supreme Court of India kdege samrambaki hulang dilang bene zinai ndi ke zikro ziket mama ge businessman India kdege ne pakteti bepe pizine Zeme Malia kacharangkang kro chang skui private ge limbegri Kingfisher airline te bepe rangkang sivki gene kacharangkang ka pukse ko kleugai luze kdabe kde pakteti bepe du samrambaki ko phrimak pe jegene Zeme Malia du keuze madai ka bangki ge bangnam nara Supreme Court ne sam hepet kai dele Chige samrambaki ge turamata to me justice yu lalit ne Zeme Malia ta gene kacharangkang changna zulu to rangai dele sai Supreme Court of India ne saze kizin keuze kroge businessman Zeme Malia ne rangkang seuki gene kacharangkang kro chang skui ka pu koloi luze kadabe kdei pakteti bedege samrambaki hulang dilang bege king rabe pihin zodi delay se sale businessman Zeme Malia ne tingkum chang na jang kai ge samrambaki hulang dilang bege kemwangze tati betting kum chang na se krishna kumge Zeme Malia na panama hang kacharangkang $40 million langaize haturambeki ko phemakse hingde teleti mahang sakaize pekda wangai ra kemwangbe kingai makche lutuni delay Assam Dimahaso district lungge sokrine te berheki Kepre Primary Health Care Center PXC halakoge kampung puye zai peche napura teze
kring be video social media ge viral tet ka lubachang dima haso ke pre primary health care center droki ge mata to me zai doctor shame tingyu mak pe nai ka tlam bezigine mina hang skuidu punita bam gine tin so gara rangai de leise sale marasam poga mene sa je apo roki ke pre primary health care center je maibang subdivision dima haso district haflong tong gine kilometers react set mingyu ninge la leise sale aipo de gine dana in dikeu je kron tak mage joint director of health service dima haso district dr kalpana kempraine apo ke pre primary health care center PXC reuki ge mata to menai doctor shame ningting ge mak panai ka talam bezegine mina hangskuidu punuita bam gene ten sogara sam hepet kai dele media ra mene marasam pogai je social media ge mi pui mi bezine mojita senyom ne napura ke pre primary health care PXC reuki ge tetse reuki kai nam na leuze kampung bu puine reuki soge zai petche napura teze kring bam be video social media ge viral te tileze sale mi pui pezine mojita senyum ze ke perikulo melezai hanapura teze kring kana kailo bachang mi pui ne panarang poine gizi kana sona ize panadu pokelu leze ke perikulo go body pemera mene sale United Nation ne zinain dikeu zikro zeker mama ge saze India ka deina makum wongra da beting kum changna jang kai ko chum kum ge China sona hezimna kebe inkubi hang ze ka de re de dige hezimna ke te sang di bek de zai lungnyam ba di bek de changu de le ze sale za United Nation ne saze ka de re de dige hezimna lung zaba me zemna ra me nai kum kru ke tingkum changna jang kai kana chang de zai hezimna billion te set kuruke ze sungang ninge sangudele ise sale anui hai mnane chigaira ile China nai India ka dei ne ka dei re de dige hezemina ke ta sangdi bezai lungnyam ba di be ka dei chunaria changbe changjabam de le zai China nai India ka dei ne hezemina lungjabam be hezemina rame palane te ze billion 2.3 c hezemina lungjabam de le ise sale zai hanai kum ting kum changna jang kai kana kum ge du China nai India ka dei ne hezemina kilang be ka dei lu ze apo ka dei kana ge lungjabam be hezemina me planet is billion 1.4 China na India ka dege lungzela leize sale United Nation na sa ze hna kum tingkum changna jang ka kana kumge Indian population India ka dege lungzaba mehjem na rame planet is mina billion aket hama dai ze kroze kana la leizai China ka dege du hezemna lungzaba mehjem na rame billion aket hama dai jang kai srok la leize sale Tati ben chokyo zeng kai skui sumai ge noni district tu pulta ge bamba kulo makhwan marang ching ge dilori lu be meine ke deilo mekyo ze hezemena ze mechim di be ka chai pum pe be rescue operation tingna mi pui kroze ka na zinain di ke ze kroket ma ma ge chang di de le chi ge meine mechim di be ka chai pum ko na pe to rai ze chuno ka chai pum pe to di be ringyu ku chum chang de le zai chuno ria chang be mina hang te se ka chai pum meine mechim di be ka chai pum pe lak la ri le ze sale sige Manipur Relief and Disaster Water Resource Minister Sri Awangbo New Mine los rogria makhwan marangching loge heroze pepe bam kya teche megine mechim di be ka chai pum pe lak che pe be rescue operation ge pepe teuze kanang batar mening ting you guys bam de le je sale sai anuigu minister pe Sri Awangbo New Mine nome district ke reziete medui Additional Chief Secretary MX Khan Zai Deputy Commissioner Sri Huanglenal Guite Nai Sri M Gopal Das Superintendent of Police None District Zai Rescue Operation Ge Body Pemera Me Tingti Gupi Ka Dawang Me Review Meeting Bam Gai Dele Ze Sale International Shooting Federation ISSF World Cup kadere de di me wangkun duise gimi kahblit pen thata kyus bamage India pe gimi kap sibe pe pezine Arjun Babutane zinain di kyus zekroker mamage men 10 meter air rifle ge relang be zai to chilang be teuze India kadei hange kachak petna katlobe tu ngampet kai dele ai gina na mai gu Marasam news ka loi ga dele pi guys an kingani male indu to dele